the first step you have to do in the process of change is to make a decision to change. Ang desisyon ka nga agbalbaliw. Ngayon saan ka nga desisyon nga agbalbaliw, awan mo, iti pa nakabalbaliw itibiyag mo. So, no kayat mo, at dahil iti pa nakabalbaliw itibiyag mo, so ag decision ka. And that decision is a decision to renew your mind and a decision to change. So notice what it says in the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 19. So Moses said, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your seeds may live. So choose life, that both you and your seeds may live. So kunana, I have set before you life and death is there, blessing and cursing is there. And he says, therefore choose, agpili ka. So you have to make a choice. You have a free will, moral agent, waya-waya, agpili, itidala na kaya kung mapapanalo ka, nilito ka nawan, na ilan to narawa, ngayon po natin Diyos, pilyang itibiyag, tapno agbiyag ka, sika kinagitian na. So choose life, that both you and your seeds may live. So see, life and death is there, blessing and cursing is there, but whatever is in your life, whatever is going on in your life, whatever is happening to you, is based on the decision you made for change is concerned. And then in the book of Joshua, chapter 24, verse 15, he says, Joshua said, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that dwell on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So wala ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. So you have to understand that you have the right to choose. You can choose the path that leads to life and the path that leads to death. You can choose the path that leads to hell and the path that leads to heaven. So ano kaya po, nga dahil di ka nakabalbali with ibiyag mo, masapol na ag-desisyon ka nga umuna. Kahit nga anyan ti-desisyon mo tibiyag mo, isumad na ita iti may panangarang itibiyag mo. Isumad na ita iti pagbanagan ang masakbayan itibiyag mo. Si bagat kada kayo tak na makapag-desisyon ka umayan nato iti sa uti Diyos, ialayin mo iti panunot mo, pabaruam iti panunot mo, anak alayin iti sa uti Diyos. Amen? So, ag-desisyon ka na pabaruam iti panunot mo. So your change will be in line with what you have been giving your attention to. Diyan, mapuna nga panag-desisyon, no inggaman mo, itibiyag mo iti pagayatan iti Diyos, mapatawag mo ka iti desisyon na pagayatan iti Diyos. So change is a choice. It is a decision you have to make. Masapol nga ag-desisyon ka. Katay nga desisyon, kat isu iti panang pabarum, iti panunot mo. So kaya mo iti panang kabalbaliw iti biyag mo, pabaruam iti panunot mo, anak alay iti sa iti Diyos. So that is the first step you have to do in the process of change. Make a decision to change. Amen? Ag-decision ka nga agbalbaliw, anak alay iti mapunang pagayatan ni Ako Diyos. And then number 2, totally turn your will to God completely. Italag mo iti pagayatan iti Diyos. Takno saan nga iti pagayatan iti masurot no diket iti pagayatan iti Diyos. Ket kuna mga po saan nga iti pagayatan iti masurot no diket iti pagayatan. Kas kuna nagilibro iti Matthew chapter 26 verse 39. And went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be thou, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou will. Not my will, Lord, but your will be done. So, ni Apo Isus dito'y kat nagkararag, ako na naamang. Lumabalin ko nga, aday ito'y nga panagsagabagat nga dayuan niya. Ngam nupay kas taama, saan nga di pagayatak, iti masurot, nudikan iti pagayatan. Not my will, Lord, but your will be done. Gaputan nung ti pagayatan iti Diyos, iti mapasamang iti biyag mo, ditawag nga, adda iti napintas, na pagbanagan, iti masakbayan iti biyag mo. So if you want a change in your life, you must submit your will to the will of God. Once nga yung may, iti pagayatan iti Diyos, iti biyag mo, kung iso iti parparangarang iti biyag mo, ibagat kin ka, agbalin ka, as iti pagayatan iti Diyos, kin ka, nga pagbalinan. So tandaan na, if you want to change, you must submit
submit your will to the will of God. Because when His will is being done for you, you are going to be end up at the right place at the right time, doing the right things. You are going to be prosperous, you are going to be healthy, you are going to be blessed. Because you are saying, God, I lay my will down and I want your will to be done in my life. Ang busaan na ti pagayatak, iti masurot, nudigat iti pagayatam, iti biyak ko. So that is the second step you have to do in the process of change. Totally turn your will to God completely. Diya pagayatam kani ako, iti mapasamak, iti biyak ko. Saan ka ti pagayatak? Amuyo, dahil ito'y kayat iti Diyos, na agtalinaad, di ta panunod mo. Nga diya pagayatan iti Diyos, iti agariking ka. Once nga ti pagayatan iti Diyos, ti agariking ka, dito'y mo nga makita iti nananay, apan nakabalbaliw iti biyak mo. Dito'y mo nga makita na ini Kristo, adating ka, nagbaling ka nga barunga parswa, sumapagpabaru ka, iti imatang niya ako, babaan, iti panangitid mo, iti aming nga pagayatan iti Diyos, tapno iti pagayatan iti Diyos, iti mapasamak iti biyak mo. Amen? And then number 3, possessing a strong desire to change. Gununam iti natigker at tarigagay iti panakabalbaliw. Gununam iti napingat at tarigagay iti panakabalbaliw. Kaya agpanuray ka iti Espiritu Santo nga iso iti sao iti Diyos. Kaya idalan na ka. Kung magpanuray ka iti Espiritu Santo nga iso iti sao iti Diyos, idalan na ka mo iti Espiritu Santo and give you the desire to do what pleases God, and you can possess the desire to change. Ang tandaan niyo nito saan ka nagbalbaliw? Gaputa kayat ni kagsat mo, wano ni asawa, wano ni tatang, wano ni nanang mo, no di ka nagbalbaliw ka, no tarigagayam iti agbalbaliw. So adaging ka, iti desisyon. Sika no tarigagayam iti makunang agbalbaliw. Ngayon, no anya ti pangigamuram iti biyag mo, kat iso ti mapataod no tarigagayam iti puso. No igamar mo iti biyag mo iti pagayatan iti Diyos, mapataod matkin ka iti tarigagay nga pagayatan iti Diyos. No igamar mo at iti biyag mo iti pagayatan dahiti nga lubong, mapataod matkin ka iti tarigagay nga pagayatan dahiti nga lubong. So your change will be in line with what you have been giving your attention to. Tandaan ng dahito amin tayo, at paiso, adda ka na tayo iti tarigagay iti puso tayo. Nga mimagat ka na kayo, nakaadwan ka na tayo, kat saan da nga mo, no anya, itinaggapuan dya tarigagay nga adda dito'y puso da. Nga mimagat king katatangal daw, at tinaggapuan, iti tarigagay, dahil nga puso, kat no anya, itinangigamuram, itibiyag mo. So depende, no anya tinangigamuram, itibiyag mo, iso ti mapatawod at tarigagay, dahil iti puso tayo. Kat gapo tayo gamgamar tayo iti biyag tayo iti pagayatan iti Diyos, mapatawod dyan tarigagay na pagayatan iti Diyos iti biyag tayo. Amen? So masapul nga imutot takam amin nga pagayatan iti Diyos iti biyag mo, masapul nga pagtalinagadaw dagiti pagayatan iti Diyos iti biyag mo, babaan iti panangigamar mo iti biyag mo nga naka-align ka dagiti sao niya Apo Diyos, tapno mapatawod dyan tarigagay nga pagayatan iti Diyos, anyaman iti mapasamak iti biyag mo, masapul nga mapangkay iti sao iti Diyos, gaputa adda ka dagiti sao iti Diyos iti amin nga sumba. Amin nga kayat mo nga ramidem itibiyag mo, amin nga rapab mo nag-iimbag, kayat mo mapasamak na dagiti anak mo, mapasamak itintiro nga biyag mo, kayat adada amin iti sa uwi iti Diyos, God bless you. Adada amin iti mauna nga sa uwi iti Diyos, kat mo igamar mo, iti pagayatan iti Diyos, di pagayatan iti Diyos mapasamak iti biyag mo, itabot na ibanag ni Apo, itid naging kay iti tarigagay, di tarigagay nga pagayatan iti Diyos kay sumat iti tarigagayam, magunudan iti biyag mo. Amen? Kasi kung nanay dilig ko iti Philippians chapter 2 verse 13, iti New Living Translation, God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases God. So iti Diyos kat aday tar aramid na iti biyag mo. Iti na iti tarigagay ken panakabalin ang mga ramid iti pagayatan na. Tandaan ninyo, iti Diyos kat aday tar aramid na iti likudan iti saan nga makita. Iurnos na iti banbanag nga paburkin ka para iti masakbayang. Aday iti nagpintas nga plano iti Diyos ken ka, iti tadnagen ka ti tarigagay ken panakabalin nga mga ramid iti pagayatan na. Wow, tandaan niyo nito Di tarigagay gayam nga adda kanya kunang gaputin gamar ko di biyag ko iti pagayatan iti Diyos adda kanya ti tarigagay. Ket tatay ti Diyos adda taramiden na ti biyag ko. Ket itid na once gayam pagpaparuam iti panunod mo nakaalay iti sawo ti Diyos, at dalam dagiti sawo ti Diyos, basbasaan dagiti sawo ti Diyos, degdegem dagiti sawo ti Diyos, salsalimat matam
dagito nga sa mga manggam, pagpagpagtiliran, dito puso, dito mo ito nga makita kadagiti sa ti Diyos. So may buksila, manipod kadagiti sa ti Diyos, nga ti Diyos agad at aramidin na, itilikudan iti saan nga makita, iyong ornos na, dagiti banbanag nga paburkin ka, para iti masakbayag, iti tagnakin ka, iti tarigagay. Wow, iti Diyos, iti tagnakin ka, iti tarigagay. Kapag iti tagnakin Diyos, kin ka iti tarigagay. Ngamin, ingamar mo, iti biyag mo, iti pagayatan iti Diyos. Amen? Saan mo yung gamar, iti biyag mo, iti pagayatan iti kalubong, gabot yung gamar mo, iti biyag mo, iti pagayatan iti Diyos. Iti Diyos ko na adda iti aramin na iti biyag mo, iti likudan iti saan nga makita, yung urnos na, iti banbanag na paburkin ka, para iti masakbayak, iti tagnakin ka, iti tarigagay, iti panakabalin ang mga ramid, iti pagayatan na. Amen? Iti ko na iti libro, iti Psalms chapter 37, verse 4, delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Data, saan na nga kaya nga sa uwan, nga ti Diyos kung itad na, yun ang nagagay iti puso, nga nagapog iti lugo. Tandaanan nyo nito eh. Gaputin gamar mo, iti biyag mo, iti pagayatan iti Diyos, ti Diyos inikal na nga ti tarigagay, nga iso iti pagayatan iti Diyos. Kaya kunana, gaputa adda king kay ti tarigagay nga pagayatan iti Diyos, mabalinaw iti agrag ko. Delight yourself in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. So itagmat na iti Diyos, jagay kay tarigagay, iti kusong, gamin, in gamar mo, iti biyag mo, iti pagayatan iti Diyos, na patawag king kay iti tarigagay nga pagayatan iti Diyos, nga isumat iti tarigagayam. Nga gununan iti biyag mo, kaya kuna ti Diyos amin na tarigagay iti puso, kat ipaay iti apukin ka. Ngam tandaanan nyo, iti naggapuan na jay na tarigagay, kat saan nga iti mapuna nga natakuan no di kat nagapukin ni Apo Diyos na tarigagay maglaan nga pataudan na iti biyag mo. So muna ti amin, igamar mo iti biyag mo, masapon magtalinad ka, iti mapuna nga panakabalbaliw iti biyag mo. So that is the third step you have to do in the process of change. Possessing a strong desire to change. Gununam iti natigpura tarigagay ti panakabalbaliw. Gununam iti napingat nga tarigagay nga agbalbaliw. And then number 4, deepen your knowledge base. Paunagam iti pundasyon iti panakaamu. As kunanan yung libro ti Hosea, chapter 4, verse 6. My people are destroyed for the lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. So kuna ti Diyos, dagiti tataw kat madadaan da, gapu iti kinakurang iti panakaamu. Madadaan da, gapu ta sa anda nga amu iti Diyos. Madadaan da, gapu ta sa anda nga amu, no niya tinakasurat iti daytoy nga libro iti pagbasaan iti biya. Kuna ti Diyos, gapu ta in-reject da iti knowledge, panakaamu, i-reject kumatid da. Gapu ta binaliwala da, iti mapuna nga nagitoy nga sao, kasla kumati na iti nga raraminan ito, gapu ta binaliwala na nagiti sao po na iti Diyos, baliwala na kumati da. So ti tao kat madadaan, gapu ta saan na nga amu iti Diyos. So when we talk about deepen your knowledge base, we are talking about intimate relationship with God. Ti tao kat madadaan, gapu ta saan na nga amu iti Diyos. So no kaya mo nga paunagan, iti pundasyon iti panakaamu, masapol iti nasinad ang relasyon mo iti Diyos. Kasano awagas na sinad iti relasyon mo iti Diyos, kasi iti dito yung naraminan tayo. Dito yung mapasinad iti relasyon tayo iti Diyos. Anyaman iti baga ti tao, anyaman iti panang dulaw iti tao, anyaman iti panang katawa ti tao, iti mapanapod, iti panangigamar tayo, iti biyag tayo, iti pagayatan iti Diyos. Takmo dito yung mapataw iti nasinad na relasyon tayo iti Diyos. Kat dito yung mapaunag iti pundasyon, iti panakaamu. Amen? So deepen your knowledge base by intimate relationship with God. Adu nagiti tao nga nadadaalan, gaputa sa andang amu iti Diyos. Adu nagiti tao nga nadadaalan, manipod iti sakit, gaputa sa andang amu iti Diyos. Adu nagiti tao nga nadadaalan, manipod iti problema, gaputa sa andang amu iti Diyos. And there are people who are living in poverty because they don't know God. People who are broke, busted, disgusted, because they don't know God. People who are sad, broken, and depressed because they don't know God. Ngayon na mo iti Diyos, nubigbigam iti Diyos, nagpanuray kinagpaidalan kay iti Diyos, di tamatan nga parigtalan na ka, papigsaan na ka, pabilagan na ka, idalan na ka, kinipaay na ka, iti panakabalbaliw, iti biyag mo. Amen? So deepen your knowledge base. Paunagaw iti pundasyon iti panakaamu.
babaan iti nasinad a relasyon mo iti Diyos. Ket di tamanten nga ipaaynakin ka iti panakabalbaliw iti biyang mo. So that is the fourth step you have to do in the process of change. Deepen your knowledge base by intimate relationship with God. Paunagam iti pundasyon iti panakaammo, babaan iti nasinad a relasyon mo iti Diyos. And then number 5, look into the Word of God as a mirror to change. Kumita ka iti sao iti Diyos, akasarming amangtad iti reflection iti panakabalbaliw iti biyag mo. As kunanay di libro iti 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Kunana dito ay, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory by the Spirit of the Lord. So, kunana, amin tayo awan iti abong iti rupa na, kahit nasa awan iti abong iti rupa na, awanin, di magunangan na ikulap, pero tayo nawaya-wayaan tayo, awan tayo iti daan na lintag, ada tayo tatanin di baro malintag, kaya so iti parabor iti Diyos, di awatan di magunang ayat iti Diyos, babaan iti pamati, kahit isungada tayo tatanitoy, at adalan tayo iti proseso, iti panakabalbaliw, iti biyag tayo, tak naman panagnagan tayo, agtaw talina, di magunang pamati tayo, kiniapo Diyos. So, wala na awanin iti abong iti rupa tayo. Kumikita tayo iti sarming, apatay na dayawan iti apo. Kahit mabalbaliwan tayo, iti isumot lang nga langang. Ano ko na? Mabalbaliwan tayo, iti isumot lang nga langang. Are changed, kung na dito into the same image. From the glory to glory. Amen? So, ano tikat na nasawan? Okay nga, isumot lang nga, gamit nila ka. Nung kumita ka sa uwi ni Diyos, makita ko isumutang iti lang aw mutang mabalbaliwan na kung isumutang lang kasunod di kawagas. No kumita kay di sarming, no kumapumasikat ag sarming ka mano kada kay tag sarming iti natural na sarming. Amo yo no kumita kayo iti sarming na natural, makita yo iti pudpudno nga kayo. Once nga nandiyan ti makita pidyo nga sarming isu diay di pudpudno nga sika among nga mabalik ko nang nga sika diay. Sigurado, sika diay. Kat no kumita ka manan ito no bigat di sarming mo ko nang bali mo din ako mga sa bali ko man ang mga sika lata diyan. So sika lata. So ito no tunggal kita ang di sarming gimwagwawa mo na ngam siya lata diyan. Agyaman na kay Diyos pinarsanak nga na isang yan. Awan na tikas kanya. Nakagugwa, nakapinpintas, nakataktaer, inaramid na kay Diyos. Adaan na kay Dara, napatag, nag-ayos ka na minururat ko. Adaan na nagpintas nga mata. Adaan na pinagpintas nga agong. Adaan pinagpintas nga ngiwat. Adaan pinagpintas kay itsura kanya. So, kumita ka ti sa amin, isumanan, mabalbaliwan kay isumat na lang. Nga kamuyo, ti kayat na nga sa uwan na ito mabalbaliwan kay isumat na lang. Ngayon pumipintas ka. Bumagwapo ka. Sumaysaya at sumaysaya. Habang ang kumikita ka sa sarming, sumaysaya. Siyempre, nung kumita ka sa sarming, adagang rugit yung upang nakita tinikat mo, sumaysaya. Manan. So, kas jaymot kakapsap, nung kumita ka iti sa uwi ni Diyos, noon niya tinakita mo dyan, namati ka. Amen? Namati kayo? Once ka namati kayo, ideklara ko na na 2 Corinthians chapter 3 verse 17, amin kayo tagbalinan nga baro apat sa. Any man be in Christ, he is a new creator. All things are passed away, behold, all things are become new. So nagbalin ka nga baro, adaking ka ni Kristo. Kat gapot adaking ka ni Kristo, nagbalin ka nga nalintag. So adaking ka na hindi kinalintag. So mabalin mo, ideklara ko ng nalintag at nga tao. Kasano nga wagas, kaanak nga nalintag, gapo kanya. Nung di na nalintag, gapot adakanyak ni Kristo nga nalintag. Gapot adakanyak ni Apo Jesus, nagbalin na ka na sanpan. So naitay di makita mi ni Sarming. So babaan iti Espiritu iti Apo, mabalbaliwan ka, nung kumita ka iti Diyos. So nung kumita ka iti Diyos, mabalbaliwan ka. Una iti Biblia, mabalbaliwan ka nung kumita ka kini Apo Jesus. Kat iti wagas, nung kasano nga kumita ka kini Apo Jesus, kat babaan iti mapuna nga panagdengeg mo iti sa una. Iti wagas nung kasano nga kumita ka iti kini Apo Jesus, kat babaan iti mapuna nga panangbasa iti sa una, may papankin kwa na nuan niya dyanalpasan nga naaramidan na. Nuan niya dyanalpasan nga inpaay na.
may papan iti niya di mapuna nga inkarina. Amuyo dito iti nang riing iti kapanunutan. As you look into the Word of God, you are going to be changed from glory to glory by the Holy Spirit. So, nung kumita ka iti sa iti Diyos, nung guludom iti sa iti Diyos, nag-focus ka iti sa iti Diyos, you will allow the Holy Spirit to focus on your change. If you will focus on the Word of God, then the Holy Spirit will focus on your change. Amen? Kat di tawad tan nagbalin ka, at tao mo natakneng, na nakman kinananay, ang makaayo iti matang iti Diyos. So that is the fifth step you have to do in the process of change. Look into the Word of God as a mirror to change. Kumita ka, iti sa iti Diyos, akas narmin, pakita natin reflection, iti panakabalbaliw, iti diyan mo. Number 6, diligently apply the truth you have learned every day. Ikaw gumang may patungpal, dagiti pudno anaadal mo, itinaldaw-aldaw. Ngamin na ikaw gumang may patungpal, dagiti pudno anaadal mo, itinaldaw-aldaw. Di tamutin, napaspas ang makaabanti ka, itibiyang. So, mapabaro, iti mabalbaliwan ka, babaan iti panakapabaro, iti espiritu, iti panunot mo, babaan iti inakingan. Through diligence, you will change. It is in the renewing of your mind through diligence. Diyan kinapingat mo. No kasano ka iti kapingat nga mangipatungpal kadagiti pudno anaadam. Amuyo dito adakan niyo tatan, dito iti mangipakpakita nga napingat kayo. Napingat kayo apay, ngamin imay kayo inatindaran niyo iti mapuna nga sa uwi ti Dios. Napingat kayo gapu tabasbasaan niyo dagiti sa una ako Dios. So, kitaan nyo kakapsat, no next, itugod nyo naging Biblia yun. At lumapanagdatan nyo, nga napingat kayo, nga mansuksukima, iti mapuna nga sa uwi di Diyos. So, basahin tayo kakapsat, iti sa uwi di ako. Iti libro, iti Hebreo, chapter 11, verse 6. Kuna na dito eh. But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and He is a rewarder to them that diligently seek Him. So God is a rewarder to them that diligently seek Him. Ti Diyos ket gungunaan na, dagiti tattao nga napingat amang sapul kenkwana. So dito kakapsa, napingat amang sapul. Ibagat na kayo, gungunaan na kayo ti Diyos kaputa napingat kayo amang sapul kenkwana. At da kayo dito eh, inatendaran nyo, dito nga gimong, inatendaran nyo iti sa uti ako, nagsakripisyo kayo, at ako madagiti aramidin nyo, inunayo na ito eh, inatendaran nyo dito sa uti ako, kuna iti Diyos, da kayo dagiti napingat. Da kayo dagiti napingat ka po basahin nyo, dagiti nga sa unga nakasurat iti dito nga libro, pagbasahan iti diya. Nga madati kaya ko nga agtalinaan di tapuso yun. Malapsid lang iti dito nga kadawian nga makikita yun. Tata, iti mapuna nga kinapingat pa nagbasa pa nagdinag. Adda iti kaya ko nga inaayon nyo. Asaan nyo maliplipatan da ito eh. Tanuwan nga malipatan nyo da ito eh. Bagat tatakal daw. May papan iti da ito yung kinapingat. Wala pa sa unang napingat at uray ko kuridagdag ti matmatag agbasbasa at tayo ti sa umang ako Diyos ipakpakita nga napingat at wala po dendengget dagiti sa umuray at basbasamak dendengget latak. Ngayon bagat king kan awan king ka rito eh. Ngayon bagat king ka latak. Saan mo nga mapanagdagan nga sikap at napingat ka nga mangsapsapol iti ako. Ibagat king ka, diligently apply the truth you have learned day after day. Ikaw gumam ngay patungpal, dagiti pudno, anaadal mo itinaldaw-aldaw. Daytoy iti mangipanagnog nga sikat at napingat nga mangsapol iti ako, no, napingat ka nga mangipatungpal, kadagiti pudno, anaadal mo itinaldaw-aldaw. Ibagat king ka, awan serbi na dito nga nangag mo, awan serbi na dito nga binasam, no saan mo ngay patungpal itibiyag mo, no saan mo nga ibiyag, no saan mo nga agawaan ngay patungpal, no saan mo nga i-share, daytoy nga among at papatangga iti among, kat saan ka nga makaunag, kat awan iti panakabalbaliw itibiyag mo. Daytoy iti maysa nga sakit iti kaadwan nga namati. Namati dangam ti kayat da at tagadengeg dalaan. Saan damat nga kayat nga ibiyag, diba ko na nga dinengeg da. Saan mat nga aghandamat nga agbalin nga silaw kin asin iti daytoy nga lubo. Kas tumay iti maysa nga tao nga madiskarte iti trabaho. Iti maysa nga tao nga madiskarte iti trabaho na laing. Ado na iti
amuna, nga wagas iti makunang nga trabaho. Nga mibagapkin ka, iti dahi nga tao. No iimot na, dahi nga naamuan na, nga diskarte iti trabaho, agpapatangga iti amunan nga trabaho. Ay, naglalaingdan, siya tinangad-adal na ito'y, dinis-discover na ito'y, manungal daw, manungal rabiin, ngayon po'y kuyatak na ito'y, taknong naamok na ito'y, nga sistema, na ito'y nga klase iti trabaho, ay naglaingkit di dito, no isuro ka niya na, ay, agparigat mo ta, nga mamaslit, ika panungutan iti tao, agpapatanggan, igyawa ko na, nga amuna. So, kastamat iti sa o iti Diyos, no saan mo may kagumaan ngay patungpal, dagiti pudno nga naadal mo iti nandawal daw, saan ka magtan nga makaabante iti ka, agpapatanggan gyama ko na nga ammo. So ibagat king ka, nung nalaing ka ti trabaho, madiskarte ka ti trabaho, paspasan mo i-share. No dati naadal mo, no dati na-discover, paspasan mo i-share, paspasan mo isuro. Ibagat king ka, dito'y ka umunog iti panakam mo, iti adupay nga diskarte iti trabaho. Nga maiimot mo dyan mo, ay naglaingan siya tinang discovery dati masama siya lang ti makamu, nga magpapatanggan nga naman lumakay, uray pa dyan anak na uray dyan, pupunahan na pa yung nasuruan, awan din nasuruan na, so nagpapatangga gaminan dyan amuna. So mas dyan mo, kada tayo kakabsat, no kaya't mo nga napaspas nga umunog ka, iti panakamu, iti sa uti Diyos, no kaya't mo nga napaspas nga umunog, iti ramot, iti pamatin, isurong, ikagumaang nga ipatungpal, dagitoy nga pudno nga naadal mo. Ay una nga sana pag nanalaingag sa o, kasanuan it mabahinang pag yung mga ibagay dyan, kabsat ko, na pastoy, iti dapat garaminan tayo, mamati tayo kiniapog, tayo tayo pamati, awan tayo isuna, ibiyag tayo, mabahinang pag yung mga ibaga. So, mabalingahan mo nga kaya, ng kuna ni Apostol Pablo, saan lang mat nga rin tangiwat mo, iti aramatan no, ipatungpal mo, dagiti pudno nga naadal mo, manipod iti sa uwi ako. So, diyan pinang ipatungpal mo, diyan kinapingat mo ang mga ipatungpal ka, dagito yung pudno nga naadal mo, kahit mabalingat nga nakakaam, tangiwat mo, nga makita, iti mauna nga panagbiag mo. Diyan kuna na Apo Jesus, by their fruit you shall know them. Amen? So, at talinalag tayo, iti mauna nga pamati, pabaan, iti panagipatungpal tayo, kadagiti pudno, anaadal tayo, iti landaw, tatlo na paspas na umunod tayo, iti panakamu, iti sa uti Diyos. Mano ka na kayo iti napaspas? Mano ka na kayo iti kayat nang napaspas ka umunod, iti panakamu na iti sa uti Diyos? Sige, magawin kayo, ipatungpal yun na ito. Ipagam kini asawa, ipagam iti anak mo, dahil ito'y kakinapudno mo na adal mo, ipagam jugayem mo, isurong, iti kiniimbag, iti apo, surong na ito'y. Dito ibagat king kay deklara, napaspas ka nga makabanti tibiyag, at dito mo nga magkita, dito nananay nga panakabalbali yung tibiyag mo. So that is the sixth step you have to do in the process of change. Diligently apply the truth you have learned day after day. So, number 7, guard the entrances of your heart. Guardian nagitirwangan iti puso. So if you want to change, you must guard the entrances of your heart. Ngamin, no saan mo agwardiyan, nagitirwangan iti puso. Itamatan nga makastrip na iti puison, nga manggadagal iti puso. So if you want to change, masapol ang mawatam na ito'y alisatanas kat kayat na, amulaan na ita puso, ibukol ang makadadagal. And whatever gets in your heart can show up in your life. As the Bible says, for out of the heart flows the issues of life. As kuna na isilibro, iti Proverbs. So manipod iti puso, pataudan natin pakasaritaan iti diyan mo. Dilibro iti Proverbs chapter 4 verse 20 to 24. So let us identify the entrances into a man's heart. So verse 20 he says, my son, attend to my words, incline thy ear unto my saying. So wala ti Diyos anak ko, denggam dagiti sao. Yalingag mo, dagiti lapayag mo, padagiti pamagbaga. Atindaram dagiti nga sao. So atindaram tayo di sao ti Diyos. Kung ti Diyos, yalingag mo, dagiti lapayag mo. Kadagitoy nga pamagbaga. At hindi kayo ito'y buksilan tayo dito. Ano ito'y lapayag, kat iso iti maysa, arwangan iti puso. Verse 21 ko na, let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. So, dagiti nga sa opo na ti Diyos, saan mo kaya dayo di tamatang? Kat sa limot mo tam,
pagtalinadan, di tapuso. So dahil ito'y mata, iti may kabwa, arwangan, iti puso. Verse 22. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. So di sa ti Diyos, mangtag iti biyag, kadag iti mangsapon king kanay, bagat kada kayo, biyag, tiadang ang umay iti biyag yun. Amen? Kaya kuna na, saan lang nga dita, saan lang nga biyag, kuna na pa'y, kaya salon at iti amin alasakta, and health to all their flesh. So dito sa ti Diyos, kaputang katindaran, inyalingag mo iti, lapayag mo hanmo niya, dayo kita batang, kadag iti sa ti Diyos, kuna na. Kan, mapataod, iti makuna, na salon at iti amin alasakta. Verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it flows the issues of life. So una na, sa limang batang, dahil ang puso. Sa limang batang, dahil ang puso, iti amin ang kinarigta. Kamanin ko dito ang puso, pataudin na, iti pakasaritaan, iti diyan mo. So dahil natin magpagana dito. And verse 24, put away from thee a froward mouth, and perverse lips put far from thee. So wala di Diyos, pagpanawang, itinatangsit ang iwan. Adaywang, itinatangsit ang iwan. Kinliglikam, dagiti makalinaw asap. So dahil ito'y iwan, iti may katlo, arwangan, iti makunang ang puso. So, the three entrances into a man's heart is the eye, the ear, and the mouth. So put a guard over your eyes, put a guard over your ears, and put a guard over your mouth. Because if you don't put a guard at the front of the entrances, di tamagtan nga makastrek, dagiti makasabidong di na puso. So you have to be aware of your eyes. What are you giving your attention to? You have to be aware of your ears. What are you hearing? And your mouth. What are you saying? Those are the entrances into a man's heart. As he says, out of the heart flows the issues of life. So nung kayat mo, nga dati pa nakabalbali yung itibiyag mo. Nung kayat mo, nga dati pa nakabalbali yung itibiyag mo, anadam, no anya itikititaan, anadam, no anya itidingdinggan, ken anadam, no anya itisasaway. Kaya po talaga ito'y natanglo, iso itiruwangan, itiday ito'y nga puso tayo. Amen? Praise God. Dagiti nga talo nga mata, lapayag, niwa, at iso'y kirwangan, iti puso tayo. So that is number 7. Guard the entrances of your heart. Guardiam, dagiti ruwangan, iti puso. So, number 8, be open to correction and be teachable. Tandaan nyo, be open to correction and be teachable. Si papalubos ka, nga makorektar, ken si aayat ka, mabagbagaan. So if you want to change, you have to be open to correction. But if you hate correction, get offended every time somebody corrects you, you are not ready to change. Nung naglakakaman ka masuron, no, dati magbagbagagin ka, naglakakaman ka, huwag tangiyak, kahit mo na nunod, nagbalbali mo, kasi panalig mo, pas-pas-pas pa lang magbagayo, kahit mo na sa saan ka nakasagana nga, agbalbali mo. Kung nagpwesto ito, nagititaw ko na daapo, kaya ito nagbalbali mo. Agbalbali mo ako na po, Diyos. Ngayon, di problema, handa mag sinuro, nagiti proseso, hindi pa nakabalbali mo. Si bagat king ka nga tao mo, kaya mo itagbalbali mo. So, rutan na ito, yung proseso, hindi pa nagbalbali mo. Be open to correction and be teachable. Si papalubos ka, ang makurektal, ken si aayat ka, ang mabagbagaan. Gawin, no saan mo nga kaya iti mabagbagaan? No saan mo nga kaya iti madulaw? No saan mo nga kaya iti makurektal? Kaputat kaya mungkat na rin ka. At saan mo nga kaya? Awanan, iti pa nakabalbali, iti gawa.
Tandaan ninyo, iti Diyos aramatan na nagiti tao nga magkorektar kada tayo. Kas kuna na iti libro iti Proverbs chapter 3 verse 12. For those whom the Lord loves, He corrects. Kat gapo tayo, ayatan na tayo iti Diyos, isot gapo na nga korektaran na tayo. Amen? Kaya kasamat ko na iti libro iti Proverbs chapter 27 verse 5. Open rebuke is better than secret love. Nasa Isaya ka, iti matugnar arupan rupa ngam tayo nalimod nga ayat. No ayatan na kanikab sa kuhan na ka matugtugnaran, handa ka nga ayatan. No una na nga ayatan na kanitatanguhan na ka matugtugnaran, handa ka nga ayatan. Ngam matugtugnaran na ka, una na, open rebuke is better than secret love. So lutugnaran na ka, ayat na nga sa kuhan, ay ayatan na ka. Amen? Kaya mo yung daytoy, itinangtad kanya, itinang anay, nagpaspas na panakabalbali kanya. Gapo iti panakatugnar. Gapo iti panakakorektar. So, diyaman ang launa yung ginawa ko Diyos. Kadang iti tao may naramat na nga nang tugnar kanya nga daan ayat. Diya daan ayat. Tuhan tayo dito. Katagaman ang launa yung ginawa ko Diyos, gapo ka naging tao may naramat na nga nang korektar kanya nga adaan ayat. Kanaging tao may naramat iti Diyos nga nang bagbagan kanya nga adaan ayat. So, gaman ang launa yung ginawa ko Diyos, kanaging tao may naramat na nga nang balbalakad kanya iti kinapudlo nga adaan ayat. Kat dito'y kumatan nga na amiris dagiti nagkamalya. Kaya dito yung nga in mind, iti panakabalbalik, iti gaga. Amen? Hamuha ko na nga lakayak matan, baklitak matan, amukon amin, nagitan nga pang magbagay, di pa lang ubi nga, ni manuti taon kon senior city na sunod, laklakay na kung magbagatan akon, iba nga ka na kayo, lifetime process na ito nga pasat, iti panakabalbalik. Uray manot taon mo, uray 100 taon mo, kasakulang pa lang, dahil nga panakabalbalik. Takuna na umita ka ti sa uti Diyos, makita may tikina siya sinong nga nalintag, sumasakol nga kumita ka dyan, tapos mapapabalo, iti makunang nga kanunod mo. So tatanong ko naman si kamot na takangan kamot ko na yun amungon. So tatayapli ka mo ito nagay pudnungan na adal mo. Si kamot ka nagtugnar, kag agpatugnar ka man, iti makunang nga sa uti Diyos. Hano ko na nga, sikat mangisugsulo ka, tumugtugnar ka karang iti tataw ng hanggang magpatugnar iti sa uti Diyos. So masabot ka sa lugar kataong mo, agpatugnar ka lang ta iti sa uti Diyos. Kaya agyaman na, karang iti ka sa agyaman na, mabalay mo, ubing niya mga kasaba, natatangan iti may sa nga tao. So agyaman na ako Diyos, iti biyang kay nga tao. Naramat mo ako Diyos, nga kalasugan iti bindisyon. So ako Diyos, ito'y matugtugnar. Makikita, amo yun sa sawo iti Diyos ka na kayo, mabalay iti panangaramat na tinubot ibiyang, matugtugnar tayo mo tayo. Amen? So tatang makita mo, naging tinagkamalyam iti biyang mo. Maamiris mo tatang, naging tinagkamalyam. Dapat gayang magpakumbaba. Kaya ko ako tagbalbaliw ng nandito question ako gaya mamu tagpakumbaba. No ka ano, may hangat ko tagbalbaliw iso pa lang ti umayang makumari. Karang sigiman lang na. So awanan di ako na nga. Na ako nagita ka sa saong, idiligi pa lang nagita ka sa uyo, iso pa lang ti pamang bagay, iso pa lang ingga na tata. Nga may bagat ingga no kaya mo talaga tagbalbaliw. Iugtura. Agpanuray ka kini ako. Agpaidalan ka. Kung ako Diyos agyaman na, iti tao ngay naramat mo. Nga maamiris ko naging tinagkaman niya. Agyaman na iti nga tao mga tugtog nga niya nga dana yan. Kung iti Diyos, ti masirig na tao, kay kaya't na iti matugtog nga. Ngam tinakunang nga tao lumumungtan kumanaw. Agwagtang kumanawin. Umatidugin niya sa sug na mabalinan nga masilwan. Ngam ti masirig na tao kuna na, agkatal na. Kay kaya't na, iti mamunang matugtog nga. So kada tayo namati, kung ako namati ako, inikan na iti pa nakabalin nga Victor. Nagsasakit dito nga sa una. Ngam ako agyaman na, inikan na iti panawan nga mga amiris. Kada iti nga yung mamati ako dito yung nakabsat ko. Mamati ako dito nga tatang ko. Dito nga kabagyahan naman siguro nga yung baga, iti pakadaksa. So agyaman na ako, inikan na iti panawan nga mga amiris. So dito mo din, nikararang ko rin niya ako. Dito mo din umay, iti nananay, apa nakabalbalin, iti biyag mo. Dito nga sa uti Diyos, para ka nagitid din, para ka dati ang amin. Amen? Para ka dati ang amin, ito yung panakabalbalin. Kasapulan tayo yung timotong na. Kami yun naman minsan, noong natakanganan ni tita ko, aglalo nung medyo ka idalan na di mga tutnga, saan nga kaya ito iti motong na.
Hasta di may isa, tinuglar iti may isa nga pulis, di may isa nga patuloy. Apay, pamakapanam kaya, ang mungurudan nga ako, tila-tila ti pagpapanam. Kaya tanda nga ang mungurud nga atorne. Agawin ka, agigyan ka di balayo. Mga tila-tila ti pagpapanam, nagkaroon ka. Permit, umat niya yung atorne. Kagawin. Magbaga na nagtinga tila-tila ti pagpapanam ti abogado. So, Japong to yung muna. Napanda sinublihan na yung polis. Nabidyan nga awanan niya polis. So, ibaga pala kayo. No kaya't mo itinananay nga maadani di pa nakabalbayo. Kasi ayat ka makorek ka. Kasi papalubos kang mapagbagaan. Amen? So, kada tayo manamati, umay tinananay ka pa nakabalbayo, bigyan tayo. No si papalubos tayo. Be open to correction and be teachable. So, and then number 9, depend on God and others for support that God has set to you. Depend on God and others for support that God has sent to you. So, depender kay ti Diyos, kas aramatan na, dagiti tao nga tumulong ken ka. Ag depender kay ti Diyos, kas aramatan na, dagiti tao at tumulong ken ka. Katang nang nagdireto yan nga pagsasao, ako na, no man is an island. Yes. Awan iti tao nga agbibiyag iti bukbuod na. So you can change yourself by yourself. Saan mo nga kaya ka balbaliwan iti bagim, iti bukbuod mo? Ngano ba naman, kaya't ko na po agbalbaliw. Yung saan ko nga, kaya't nadalig iti mangmangit ko nga nasakit, basta kaya't ko agbalbaliw. Agbalbaliw ako lang iti bukod ko. So ang katang naman ako, pulong ka ng kapulos na makapagbalbaliw. So kasapulang, dagiti tao nga aramatan iti Diyos nga tumulongkin ka, tapno makasagpag ka iti baro at upad iti masakbayan, at kay ramanan iti panakabalbaliw iti biyag mo. Amen? Kat ata dagiti tao nga saan da nga kayak iti matulungan, saan da nga kayak dati tumulong kadakpada, ti kayak dagat gunuunan da, dagiti arapak da iti buod da, nga minggana nga maamiris da matlaan, nga kasapulan da dagiti tao ti Diyos, nga aramatan iti Diyos iti biyagdat at nung makasagpat da iti baro at upad iti masakbayan iti biyagdat. Suno kayat mo, ti agbalin, apakabindisyonan iti pada matao. Mano ka kayo iti kayat nang agbalin nga pakabindisyonan iti pada na tao. So panubusang iti bindisyon iti Diyos nga agayos kin ka, ket agayos met kadagiti daduma, ket agbalin ka akalasugan iti bindisyon. Mano ka kayo iti mayat nga kalasugan iti bindisyon? Praise God. So no kayat mo karon nga agbalin nga kalasugan iti bindisyon, agpanuray ka kini Apo, akseptaran dagiti tao nga aramatan iti Dios nga tumulong ken ka. So palubusan iti bindisyon iti Dios nga agayos ken ka, nga agayos mo kadagiti dadduma. Amen. Praise God. Wow, dito yung kinapakumbaba. So adalan tayo, hindi sa utya mo nagmayat, hindi ka kapsa. Depend on God and others for support that God has sent to you. So, ang depender kay ti Diyos, as aramatan na, dagiti tao at tumulong ka. So, kasapulang diya ka rubang kapsat kinaya. Kasapulang. So, ikatay mo diya buram kanya na. Ikatay mo diya buram kinikapsat mo. Ikatay mo diya buram kinikayo mo. Kasapulang miso na. Amoy iti Diyos ko na inikan ka, iti gayam, na tumulong ka, iti tiyempo, iti rigat. Ngano may pag-yes ka, at dali kayo mo, na tumulong ka. Inikan ka, iti kapsat, na tumulongkin ka, iti tiyempo, iti rigat. So, intag iti Diyos, dagiti ka. So, kuna na, numan is ang ayay. Awan iti tao, nga agbyag, iti bukbukod na. Kasapulang, dagiti tao iti Diyos. Dagiti tao nga ramatan iti Diyos. Tak no makasagpat ka, iti baro katupad, iti masakbayan. So, ikatay mo niya pride mo. Kunang magunpod ko na iti nga ako, maka-eskwila, maadaanan iti trabaho, mamatya, ada dagiti tao nga ramatan iti Diyos, nga tumulong kanya. So, agdipendanat kini ako Diyos, agyaman at kini ako Diyos, kadagiti tao, kaya itid na kanya, nga tumulong kanya. Amen? Staman ko na iti, Jailid ko iti Romans chapter 1, verse 2, kuna na, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Be ye transformed or be ye changed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. So, mabalbaliwan ka, babaan iti panang pabarong, iti panunod mo. So, dati ka kapsa, mabalbaliwan ka, babaan iti
panang pabarog, iti panunod mo, katong bayad ka papabarog, iti panunod mo, kasi iti nga karamidan tayo, dito yung magtang kunan nga mapalit na kam, no anya iti pudno, no anya iti makaayo, kinananay nga pagayatan, iti Diyos. Kat dito yung magtang, siputan nyo dito. Dito yung magtang nga mapataod, kin ka, iti kapanunutan nga unang, ako Diyos, agdipendarat kin ka, kin agdipendarat ka, dagiti tattao, may naramat mo, nga tumulong ka niya. Agyaman na kaunay ako Diyos, kadagiti tattao, may naramat mo, nga mangtugber kanya ka, daan ayak, kadagiti tattao, may naramat mo, nga mangkurektar kanya ka, daan ayak. Agyaman na kaunay ako Diyos, kadagiti tattao, may naramat mo, mangbalbalakad kanya ka, daan ayak, kadagiti tattao, nga inaramat mo ako Diyos, nga mangbagbaga kanya, itinapudlo, nga adaan ayak. Kat dito'y magtan, nga mapatawag kin ka di kapanunutan nga unang, ako Diyos, agdipendarat kin ka. Agyaman at kin ka, akan ganay. Kat dito'y magtan nga makita, itinananay, apan nakabalbali, itibiyag mo. Amen? So that is the ninth step you have to do in the process of change. Depend on God and others for support that God has sent to you. Agdependar ka iti Diyos, as aramadan na, nagititat tao na tumulong kin ka. Nagititat tao nga balin, akalasugan, iti bendisyon. So, amoy ako nga kaya, dahil ito'y, ako nga kaya nito nga duty na awan kayo. Well, kasapulak na kayo. So, nga kasapulak ti kararag nyo. Yaman ako ulit, panigag kararag nyo din yung mga ibyan. Yaman ako ulit. Hangko nga kaya dahil ito'y, nga makasagpat, diyan, inkabin iti Diyos kanya kapag balinat, no awan kayo. Intad na kayo ni Apo Diyos itibiyag. Kat awatan lakmat ko ma, itibiyag yun. Nga intad lakmat ni Apo Diyos na kalasugan iti bendisyon itibiyag yun. Tapno makasagpat kayo ma, iti kaya iti Diyos kapag balinan itibiyag yun. Amen? Si kararag na. Amin kayo, kararag mo na kayo naman kanayon. Ititong kararag ang kararag po na kayo kanayon. Kaya kung agbalin, palpalubusak na iti bendisyon iti Diyos, na maibulos ka niya. Na maibulos mo kada kayo. So kanayon kung may dikdiklara, iti parabog iti Diyos, nga agtalinaran iti diyan. Tapno saan kayo nga malapdan nga umay na makigimo. Duk-duk prawag, nagiti amin nga ibalandra iti dalan nyo, nga umay makigimo. Ngamno kay kasadalat ta nagiti hanga mapumay ng hanap o bingga, nga mangyayar kararag kada kayo. So kikinararag tayo mga kapsat, kabuta ti Diyos, insabat na iti tunggal may sa kada tayo, nga katulungan tayo, tapno makasagpat tayo, iti barungan ko iti masagbayan iti diyan. So kasapulam iti padam nga tao kapsat kin kaya. En paay ni Apo Diyos iti tao nga kararag para kin ka. Iti tao kat saan nga agbyag na awan iti kararag tandandaanan nyo nito. Gapu iti kararag dagiti namati, naltak dagiti kawar iti pagbaludan. Pagamuam iti agar kararag ni Pablo kinisilas, in may tinapigsagin ginan. Kaya pagamuam dagiti sa invento ti pagbaludan ket nagtigal dapat naltak dagiti kawar, nalpatan dagiti ruangan ket nawarwaran dagiti galgalot na amin. Idi ni Pedro, idi isulat at mabitay ko mga kabigatan na nagurunong dagiti kakabsat nagkararag na nga para kini Pedro. Babagan iti pa nagkararag na iti nagpat na nagdangan nagkararag na para kini Pedro. Iti kabigatan na masentensyaan ko man, may kat ko man iti ulo na. Ngayon biglangan naglukat dagiti ruangan, naltak dagiti kawal iti imatin saka, naglukat dagiti gate. Kada may isa nga gate, upat na soldado iti gwardyana. Upat nga gate, nakasag upat na soldado iti gwardyana. Hindi magbag na naltak. Baru naman dagay gwardya bigla na nagkakasta. Nagkikigagalaman magbag na tanig. Pedro. Baru naman ni Pedro pagpapok iti balay, dagiti kakabsat nagkakararag. Ni, sino na ito? Di nino katandagan nas daaw na. Hindi Pedro. Di jay iti bilang iti kararag. Amen? So mga kasapulak na kayo, insaan na kayo ni Apo Diyos itibiyag ko. Agyaman at launa itibiyag yun. Pasat kayo iti dahito yung ministry. So agyam-gyaman na kunay, iti sakripisyo yun, iti ayat yung umay dito yun. Numan pa yan kung mapagigidanda kayong mapansin. Namamuyo kami hanto yung umiral, iti natakwan nga kapanunutan, iti linalasan. Ang kung kaya mapansin na kayo amin, uno maipay iti amin na kayo. Ngamin nagdudumat ang iti panunut. Sa bali niya panunut yun, sa bali niya panunut ko. Iti amok isugayan iti
mangpayat ko dyan ng ingkam, saan nagayam, tamasog-surod ka magayam, sunga ka sa pulang tayo, hindi mo na, nga panakikinararan. Kasan tayo na paparihas, hindi panunod. Nga magpaparihas tayo amin, hindi pamati. May sa amin, hindi pamati tayo. May sa tayo amin na pagi. Pasag tayo amin, hindi pagi ni Kristo. So kitayan tayo, hindi pagsayaan, hindi pa mo na nga pagi ni Kristo, pabayan hindi pa nakikinararan tayo. Si sister na bayag awan na damang pagsasakit, katararag ko ako. Imbagang ngayon pa mo, hindi pa nakaagas. Mamati ako, claim ko, bukbuk ko, hindi pa nakaagas, tingwan. So, adda, hindi pa nakaagas, hindi pa paakiti Diyos. So, i-claim tayo, dagito yung asawti ako, dagito yung nanangagat tayo ng asawti ako, ang kikinararag tayo, tak lumakpagtalinaan tayo, nga manguray tiyaay niya ako, Isus. Amoy yun, umay niya ako, Isus. Saan na tayo madosakin? Umay niya ako, Isus, katalaan na tayo, kung nagkamatalag kinikuan na. Amen? So, nagita kinadalan tayo, at sapay mama, tagtalinaan, dita puso yun. Katagyaman ang unay, ianos yung nagdidingan, karagidingan sa witi Diyos, hindi ako, iti ang talilayan, nga mag-benediction ka na kayo. Nawaya nga magpagtakdar kayo kanya. Hallelujah. Hallelujah, we glorify your name. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you. We give you praise. We honor you for your word. And I thank you that by the power of the Holy Spirit, we are now in the process of change. Because we know that the renewing of the mind is not just learning, but is changing. Thank you, Lord, for these steps. We will apply them to our lives. And Father, we thank you for the Holy Spirit desires to want to get involved in our lives. Kagyaman kami ang Diyos. We give you praise. Agyaman na ka po itibiyag, nagito yung nakapsa. Inay tayo ka, ikakda nagito yung nakapsa. Itinpahin mo nga sa lurat na. Itinpahin mo nga biyag na. Itikakda na nito. Hindi pa nagmaymay sa kami. Pakang pagpadayo ka. Itatanong ka, katapresyarin kayo ulit. Nagpamati ako ako Diyos, kasi katinanidaran ka na lang. Kasi katinanidaran hindi kinapigsa. Nang nadidisalon pa. Kaya nangigabi nito nagpintas kapag banagan, di masakbayan na kiti magkapasa. Kaya ako idiklarang iniayat mo, magtalinaran itibiyag na. Idiklarang ako, itibindisyon mo, may parparangaran itibiyag. Kaya idiklarang, at italo na ni Diyos, karantapan na tihawi na panakawan, kay panakawan mo. Maiwanan ni puso, kay panunod mo. Dinideklara at tinag-imbag ng iwan ni Diyos kung gusto niyo magidalan ka. And may the grace of God be upon you, escorting you into that new place in your life. And I declare blessings be upon you and your family. That every negative situation, I command it to turn around in your favor. And unto Him who is able to keep you from falling, be glory, majesty, dominion and power, both now and forever. In Jesus' name.